Yang perempuan tadi gerah lagi uat boleh. Yang iya lah gebah iya. Supaya baik nani. Ya, dia uat boleh mana gebah iya di. Yang oleh yang buh kira ke paya baik dah burung pun ruat dia hasil dia. Buh kira nan uat aduk masalah baju apa bokuyun hana tapi hana apa sih na cara geroy dah hana bokuyun mangak geroy yang penting cara pegot yang bukan lah ka jadi ya talung be bathai mano bukan lah ni babe bokuyun tuangkan madum yu kreng nyaroy babe yu di mana be tua cang bawang man kira ada cang bawangnya munyi tak siu maju di hư nhưng mà đưa vào tại cái này bà thải à tại cái bi bà thải tại đoan lạn một nô đấy cái bi thôi ổn tôi mua mà đi bì à lều bà thải ở đây ra cái gì cái chị bà ổn thôi bà ổn tôi mua đi nào lậu lạn ra cái gì để nào lậu lạn cái đờ em mới nhiều bố tu mới vui nhiều à kami ka suam ano bambahayo tingay tiap menteng tiap bawang ile ni ya tiap bawang le dia tiap bawang hasil lun tua onian tiap ruga yang menampung untuk muri muno ya masa masih baru untuk dia coba itu coba aduh apa aduh baik anu để udah karya uri nang ada dong tagun apa pingan rumah tutorial cara tagun ni karena kau hidup kau kuah boleh ya aduh ini baru play alat kalau tak ada pungkuk penuh kena play mandum ni bangai tapi lah play mandum ni play ini baru mandum ni yang kebuh iya karena pekan baik badian lah sayang alat ya nang badian jadi ditempatkan lom lagi ya. Oke him pada tu. Nah gaduk berata, mengatan mangan pun kun rata mendum ah. Oleh antara ramah santan. Ya, tutorial cara ramah santan ni pakai sering. Pakai sering roh ulangnya mendum pakai lebih. Oleh play dalam dalam lagi anak. Play dalam dalam ni bang babe pe mampe tiga play kok mana betul play ni. Biar nampung. Oleh gaduk lom supaya aja mangam merata, mangam jempung alat mono nah. Mangam jempu ni. Gaduk maduman, mangam jempu. Ngày bồ lambu cái bây giờ hiểu ca lừa quên cả bộ thản bộ cả vâng jangan maju punya pemikiran dengan tapi